Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli. Siyaphinda sahlangana futhi kuyo emafikeni ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawabo amanyala, kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela. Nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu kube uqolokoqo lwentshebe noma uqolokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesiyakwenekela zona zinjalo. Nanamhlanje senekelwe-ke Nkosi yami, senekelwe ubhuti. Usebekela kanjena lapho dala. Sanibonani emafikini. Igama lami nguLwando. Umuntu ozithintelayo kwaMponjwana. Isikhathi esiningi nje ngitholakala khona endaweni zempuzo. Bayazi-ke abaningi ukuthi endaweni zempuzo maningi amanyala enzekayo. Ngokuhlala-ke ngizihlalela khona la eMzimkhulu. Kusho ukuthi langathizeni ngiziyele kwenye nje ithaveni lasehlisa khona ukoma namajita. Ngibese sengiyazifikela-ke ngiziphathela ibhodlela lami. Ngangiphethe i-Gordons ngalelo langa. Fike ngizithengele obhi ababili, ngizishayela isinuka. Ngizihambela ngedwa ngalelo langa, akekho umjita enginaye. Ngiziphuzele, ngizidlalela isinuka, ngiyaziphuzela, ngizidlalela isinuka, ngiyaziphuzela. Kuthe nini kufika umjita esivamise ukuthi sichile naye masicisha ukoma. Uthe mayifika sibe sisaluthana kuba mnandi. Abambobhi ababili afika abikela, siqhubeke siphuze. Siziphuzele, sishayela isinuka siziphuzele. Kuthe nini ngithi ngiyambona nangethilini ayafika abambe amabhi. Mayibuya nobhiya kanjalo ngibona uphethe noplastic, ngibese ngiyambuza awusanele uphetheni la eplastikini. Athi ayibhodlela leli. Ngijuthwa amasistera. Ngithi hayi phela ngiphelele kulabo bhiya engibaphuza nale bhodlela. Ibhodlela sengiliqedile-ke vele ngifike ngaphuzisa namanye amajita la ngoba phela angikwazi ukuphuza ngiyi-one. Naye futhi ufike lisakhona naye wathi ukushaya. Ngithi hayi bafo ngihamba nawe, athisha amasistera. Ngithi hayi relax ngamasistera, masamsi endlini. Kusho ukuthi ngibamba elinye isistera lakhe mara yena akazi ukuthi ngibamba isistera lakhe yabo. Njengoba ngithi relax ngiyazi ukuthi vele mangifika lapha amasistera ngakaze abe nankinga because wona alazi udaba yabo. Ashonele nale ngithi relax amasistera wayekele kimi masamsi endlini. Ngengeze-ke nami obhiyanyana la ngibese ngithengele namasistera akhe lezi zinto zabe zisweet. Sithi chu siphuthuma endlini. Nangempela masifika endlini amasistera smile. Hamba nobani namhlanje ayabesho ukuthi hayi ufike wangiphuzisa laphayana manje ngithi angibese ngizana bathi relax konke ingayi. Ngeze relaxele-ke nangempela. Siphuze background. Ayijampi kumfana ukuthi sister kanjani. Nesister leli lesibili lazi. Kusho ukuthi umjita akazi, sister lesibili akazi, kwazi leli liyi-one leli engilibambayo. Kunezizathu ukuthi why usister nomunye engalazi udaba. Siyayifihla kahle sinesizathu-ke sokuyifihla into yethu. Ayisiziphuzela, siyazixoxela kumnandi, siyaphuza, siyazixoxela kumnandi kunjeya. Kuthe nini utshwala phela buyangena. Phuzwa amanzi lana, phuza utshwala. Kuthe masebungenile utshwala, usister manje sekuyabonakala ukuthi akasayifihli manje le ndaba. And ngiyabona umjita la ukuthi useyasola.
usenokubhekisa isiteri lakho usane labuya bheke mina ngibona ukuthi uyabona ukuthi khona ukushaya amanzi aqha ngiziqinisela ubuso anginakanga ngizixoxela nje anginankinga hayi relaxele kuthi kusuka beyiphahluka lo maseyidakiwe hayi besasho ukuthi hayi umuntu wami bani ngiyazi ukuthi nina nazi but nje ngibela usendaweni eright umuntu wami lona habamba ngezantsi umjida but hayi aphinda azirelaxele nami bengiqonda ukuthi ayikho into esezenziwa ke manje sister sengi-introduceile sokuzothiwani ayikho into ezokwenziwa ayirelax kube mnandi liphele ibhodlela kuthiwa kulandwe elinye solanda ibhodlela silanda ibhodlela sibuye sesifana vele amasisteri masiyolanda elinye ibhodlela silanda ibhodlela sengezobhiyanyana dashnyana sibuyele endlini hayi masibuyele endlini futhi kufike qhutshwa hayi wonke umuntu usekhulumela phezulu thina sesibujwayele utshwala ke siyazi ukuthi kuphuzwa kanjani mengabe utshwala bukhona amasisteri ayamawala yabo hayi ukuthi ukusuka umjitha lo kusho ukuthi usekhululekile vele ngumjitho sharp uyangazi nawe usekhululekile angigayini lodwa ngwase kusebusuku zalala ngale uyamtshela etapa rangizolala ngiyiwanzela nesisteri lakho kodwa hayi akho inkinga makuvumena nje ayikho inkinga ngidake uhleke makunjalo hayi yena besathi uyahamba athi ayahamba uyentombini yakhe ngidake makunjalo ke ungahamba kahambe manje lo wami lo usehambile engale endlini enkulu ngabe siphuzela endlini kabani kamjidi yabo so njengoba endlini enkulu nje ngisele nalo nomunye lana njengoba sisele siyazixoxela nje masizixoxela kanjalo abesesethi yena niqale nini ukujolana nosisi wami ngithi mina sekunesikhashana mara kusonesikhathi eside kakhulu kanti wena wazenini ada ngitshele vandag ukuthi wena naye niyabambana ngithi why bekufihlela dawo yalazi nje udaba ulo daba ke bengilichaza ukuthi why besiyifihla into yami naye manje uva athi ukhona ngale usageza but udaye kakhulu ithi ngiyamcheka amcheke mayibuya da uqede ukugeza lo muntu ovuna ziphonsa embedeni uyahona kungudaye kakhulu hayi sizirelaxele angazanga kwenzakaleni mina ngabona sesibambene sesibambene kusho isibambisoni wabo qha kusho inkotha sibulalana ngenkotha manje uyasho ukuthi uzoqhamuka lo muntu ite relax amashaya into zakhwipha roses siyaqeda uzabuya lo muntu sesisula umlomo yabo athi yena ingeke sayenza lento ngelinye ilanga like thatha number yami sayenza lento kuphela ngamalanga ngiyithathe fast mara ngicabanga ukuthi kumele nginqumile la into zamatshwala lesi ngakusasa uzabe sezisola ngalento esengitshela ukuthi ungaphindi ungithinta so mashaya into zakhwipha roses sibulalana ngenkotha ngiyamncenga ngala ngimile ngala ngiyamncenga bulala ngenkotha ngiyamncenga agcine sevuma awuthe mayivuma kanjalo kanti seyijampile sister lakhe kudala le iminyango lesimamele vele thina siqheke ngawo umnyango siqhikeleni ukuthi mayifike evula sikwazi ukugquma sibuyisele izinto esimeni okunokuthi avula afike esikembedeni yabo hayi kanti kudala emile so uyezwa noma ngimncenga so mase ivumile usezwe ukuthi inkotha ibulawa manje sesizolenza udaba ayavena ngene mayiphusha isivalo ngijube ngimele lapha ya abehlisa amarowelo to wenzeka kanje abejika lo wami mayijika aphuma mlandele lona bawuncengana
njengahlala 2 hours ngilindile phela ukuba zabuya labantu sizoqula icala ngibe sengikwazi ukuthi ngilungise nalo wami ngikwazi ukuthi ngilale ngibe grand. Kwaphela 2 hours abantu ababuyi. Ngabona ukuthi ayila bese nginikezwe nendlu mangigoduke ngoba phela vele indlu ngiyidinga ngiyesaba. Bengiyidingela nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngigange nalona. Hayi sarelaxela ngagoduka. Eshima ngivuka ngakusasa eyikuzisola okungaka ngiyazisola ngithi ngimoshileke manje. Umntana abantu endibengincanywa yikancane. Ngimoshile angifonela ufona ukufona kumele kuze kufone mina ngitabe ngisaba. Manje lamaseve wenza izolo nobani bani ngithi yazi into zamajiki mfethu. Khona into zamajiki la niyazi kahle into ebeniyenza. Ngithi manje uthini ukwenzakaleni? Hey uyaxolisa la ungafuna ukuchaza ukwenzakaleni ishona kwenzakaleni ngithi sibulalane ngenkotha nje kuphela inkotha ebeyingathini na inkotha nje yamatshwala. Akukho kuthini. Ayisixabane kube ungqengqayi ke lapho ke kuthatha isikhathi ukuthi silungise izinto. Kulapho ke la ngathi sayita khona ukuthi ngiyabiyeka utshwala. Ngiyabiyeka ngoba phela manje kusenzisa ezinye izinto siqede sicashe ngabo. Bengithi ngizovela nawo amanyala. Ngiyabonga.